Latsho elogwijo lisitsho kokugqibela kuba kaloku ngokumbukeli singena kwiyure yethu yokugqibela yenkqubo. Ubusana lungena ubuphi kudala sikhumbula kwezi yure ke zingasemva sigadlele kwakuko. Phakathi kwezinto ke mbukeli sithe sakuchaphazela sona ngumba amanqaku aphambili makhulu ngala umba ke ongqonge inqawule ka-Oscar Pistorius. Kusekuninzi ke mbukeli esikuphethele kona, qiniseka wena uthe nqa ezonqaku umvaza amehlo awugqusha lazi ubukele inkqubo oyithanda kunene Ekhaya Jikelele. Isenjimlo ke uMadlo ngothi umazipho umamshukuma umazondwa ngezinto zakhe. Ndiyami ndedwa ke ikhona intombi yapha kwaMamtshali. Molo makholi, sesingena ehoreni lethu lokugcina. Siyazi ke nakuwe mbukeli ukuthi ke ngeke ukholwe ngoba kuyamangaza. Impela ihora lesithathu ke li esesilidikadika lapha ekhaya Jikelele. Ungakhohlwa ke phela ukuthi sitholakala kulihaye kanti igama lohlelo yi-Ekhaya Jikelele. Silokhu simemezeli lebo, silokhu sishile, hayi seze sasha amazwi. Ngabe siyazenzela, ngabe sikhipha umbhobho omkhulu simemezela ukuthi Ekhaya Jikelele isakaza bukhoma ku SABC Plus. Mbukeli ke khona ke owayekhala ethi ha wathi uyahamba uyogeza inwele lapha esaluni esathi nje uyageza wezwa sebemgeza intamo ngesaka nohale. Hayi ke asazi ukuthi why ba decide abanquma ukuthi bamgeza intamo instead of ikhanda leli ayelethi ke uyogeza. Igama lami nguNoxolo Mamtshalo kaMwali mbukeli sibonke ngokuhlanganyele kanye nathi lapha ekhaya Jikelele. Njengenjwayelo ke mangabe singena ehoreni lethu siqala ngehamba phambili. Esinye isigqebo esiphezulu kwinkampani karhulumente yeli sirhoxile. Usihlalo webhodi yakwa-Eskom uMpho Makwana uza kulishiya eliziko lijongene nombane ekupheleni kwale nyanga. Unozintiwe bafana uthi iqembu lesizwe kumele liqhubeke nomgqiqo walo kuze kufike umqhudelwano wendebe yasezwenikazi iAfrika. Sawubona mbukelo omuhle, noma ngabe kunezindlu zodaka kusekhaya lapho lalela. Ekhaya Jikelele ikhaya lemfudumalo, siyakwemukela ngeyifudumela izandla. Bize ex yakho induna umthatho ongakini ikhansela nenkosi ungababiza besondele bengaphuthelwa umsomluko kuya kulesihlanu ubatshele bezobukela indaba ayinohlonze zithulwa abasakazi abanohlonze ezemidlalo ezokungcebeleka nesimo sezulu asambeke. Usihlalo webhodi le-Eskom uMpho Makwana uzoshiya kulesi sikhundla uma kuphela inyanga ephezulu. Lokhu kumenyezelwe ungqongqoshe weinkampani ngamabhizinisi ombuso uPravin Gordhan. Esitatimendeni udalule ukuthi uMakwana uzoshiya ngokusemthethweni emhlanganweni waminyaka yonke kulesi sikhungo obanjwa ngomfumfu. Asikho ke isizathu esibekiwe ngokusula kwakhe engakaliqedi ihlandla lakhe. Lokhu kwenzeka nje ke mbukeli Eskom ayikalimemezeli igama lozongena ezicathulweni zika Andre de Ruyter owasula njengesikhulu esiphezulu kule nkampani ngoZibandlela wanyakenye. Kubeke sekujutshwa umthetho nyathi ukuthi abambe njengosihlalo webhodi le-Eskom uma uMakwana esekhale amaphepha. Uxoxa kabanzi ke malungana nalolu daba semukela usomnotho uKhaya Sithole. Khaya sikubingelele sikwamukele ekhaya Jikelele namhlanje kuseni. Siyabonga sibingelela abalaleli. Khaya isimemezelo sokuthi uMpho Makwana uzoshiya eEskom engabe kukhomba ukujula kwezingqinamba zangaphakathi kulesi sikhungo esiphehla amandla ogesi. Isinqumo esisizile izolo sokuthi usiyasula esikhundleni sithusile abantu abaningi ngoba njengoba busushilo wangena kulesi sikhundla ngonyaka odlule futhi ngenkathi engena kulesi sikhundla kwakulindelwe ukuthi leli bhodi lizoba khona isikhathi eside impela likwazi ukuthi lilungise izinkinga eziningi ebezikhona kule nkampani. Kodwa sikubonile ukuthi njengoba bebezama ukuthi baqashe umphathi omusha ozoreplace yena Andre de Ruyter kube khona inkinga evelile ngokuthi ungqongqoshe uthe umthetho ubudinga ukuthi bamnike amagama abantu abathathu okuyibona abangakwazi ukuthi baphathe kodwa bamnike igama elilodwa. Lokho kubange inkinga enkulu ngoba phela ungqongqoshe ugcine ethatha isinqumo sokuthi ngeke azakwazi ukuthi aqashe igama uma enizwe umuntu oyedwa kuphela. Lokho ke kubange inkinga enkulu phakathi
kwaye umakwana kanye naye uminister ngoba phela lokho kuchaza ukuthi impela ngathi abazwananga kahle ukuthi iyiphi indlela elungile ukuthi lesi sikhundla usithole umuntu ozosiphatha. Lokho ke okunye kwezinto ezibange ukuthi mhlambe agcine ethathe isinqumo sokuthi aphume lesi sikhundla. Manje njengoba nje phela kuphele izinyanga ezisikhombisa ashiya ke no-Andre de Ruyter nakho ke manje nosihlalo uyaphuma ke ngomnyango. Kusho ukuthini konke lokhu njengoba phela ziqhubeka kanje ingqinamba zogesi lapha eNingizimu Afrika? Kusho ukuthi kuzoba lukhuni kakhulu ukuthi zona lezo ngqinamba zilungiswe ngoba phela lesi sikhundla esikhuluma ngaso isikhundla sibalekile kakhulu ngoba umuntu oyena uCEO uyena umuntu olindele ukuthi akwazi ukuthi achaze ukuthi inkampani izophathwa kanjani nokuthi athathe izinqumo ezibucayi ezimayelana nokuphathwa kwaleyo nkampani. Uma ke sibona kudlula isikhathi eside engekho umuntu oqokiwe kulelo lizinga noma kuleso sikhundla kuye kubange inkinga ukuthi izinto eziningi ekufanele ngabe ziyenziwa izinto ezidinga ukuthi zenziwe ukuze phela izinto zishintshe khona kwa-Eskom. Zonke lezo zinto ziyahlala ngoba phela akekho umuntu okwazi ukuthi aqale ukuthi azenze. Lokho kubange inkinga uma ucabangisisa ukuthi ngendlela u-Eskom abaluleke ngayo asikwazi ukuthi silinde ukuthi kulokhu kuliwa ngaphakathi kwama-boardroom before kuqashwe abantu abazothatha ikhundla ebalulekile. So konke lokhu akuyona into enhle esibonayo, into edinga ukuthi ngabe kade yalungiswa kodwa ngokubona kwethu impela esikhatheni kunokuthi balungise zona lezi zinto basabhizi balwa izimpi zabo eseceleni. Manje ngokubona kwakho njengoba ke seshila umakwana esikhundleni engabe singalindela yini ukuthi ke naye aveze mhlawumbe amanye amaqiniso mayelana neEskom uma engabe ngasekho kulesi sikhundla? Cha, lokho ngeke kwenzeke ngoba phela yena esikhundleni sakhe uyena abekumuntu obenikwe igunya lokuthi akwazi ukuthi uma sexoxiwe izindaba noma sekuboniswene kube uyena oshoyo ungqongqoshe futhi nakho esesiphethisana ukuthi sikwenze. Uyena futhi obenegunya lokuthi uma kukhona ukungezwani okukhona phakathi kwakhe namanye ama-board members kube uyena oqhamuka nesinqumo sokugcina. So lokho kuchaza ukuthi izinto eziningi ezihambe kahle nezinto eziningi ezihambe kabi izinto ongeke akwazi ukuthi yena aziqheqhelanise nakho. Lokho kuchaza ukuthi akuyena umuntu osengaphuma esethi esengaphandle eseqala mhlambe abhale incwadi asitshela ukuthi khona izinto ezayingalungi noma kwayizinto ezazingahambi kahle ngoba phela umbuzo uzothi ngoba phela uwena unike lo msebenzi ukuthi ulungise lezo zinto yini oyenza ukuthi uyilungise, wahlulwa yini ukuthi uyilungise usengaphakathi futhi lokho kubhala kwencwadi ongabe yakwenza kuzosiza bani. Engabe sasifikile yini isikhathi khaya sokuthi ke umengameli uCyril Ramaphosa abukeze ukusebenza kaNgqongqoshe uPravin Gordhan njengoba phela ziyaqhubeka izinkinga enkampanini zombuso ngaphansi kweso lwakhe? Sesafika saze sadlula ngoba phela mawubhekisisa ukuthi selokhu lo ngqongqoshe anikwa lesi sikhundla sokuthi alungise zona lezi inkampani. Into eyoqala ayenza ukuthi njalo uma ebuzwa ukuthi kuhamba kanjani wona lo msebenzi ukuthi kulungiswe lezi inkampani wayevela asitshela indaba zokuthi phela kwakukhona i-state capture kuzo zonke lezo inkampani. Ngakho njalo uma kubuzisiswa imibuzo ebucayi ngokuthi hayibo engathi impela lo msebenzi awusebenzi kahle wayevela ethi cha phela vele ngeke kwenze kahle ngoba nina nanivumele ukuthi igebengu zingene la ngasiphambi kwesikhathi sami. So isikhathini esiningi uma uthi uzama ukubuzisisa lezo zinto awuyitholi impendulo. Futhi ke khona lapho noma lezo zinto zobugebengu sonke siyazi ukuthi zenzeka uma sesibhekisisa ukuthi sonke lesi sikhathi ekhona kulesi sikhundla kuyena onikezwe igunya lokuthi azame ukuthi alungise zona lezi inkampani. Izinto ezenzekile akuzona izinto ezikhombisa ukuthi kuzolunga. Uma ubhekisisa ukuthi kwahamba kanjani kwa-SAA uzunyamalale, uma ubhekisisa inkinga ekhona kwaDaniel, uma ubhekisisa inkinga ekhona kwaTransnet nenkinga ekhona khona kwa-Eskom, uma ubhekisisa zonke lezi zinto zona zikhomba ukuthi impela mhlambe lo ngqongqoshe udinga amanye abantu abangamsiza ukuthi alungise lezi inkampani noma uyena umongameli fanele abuzisise ukuthi mhlambe akekho yini omunye umuntu ongakwazi ukuthi enze lo msebenzi ngangcono. So isikhathi sokuthi umongameli aphakamise isandla abuze imibuzo safika sesadlula. Thina asisathemba ukuthi usazoyibuza lo mbuzo ngoba phela uma eseqala manje uzothiwa hawu sonke lesi sikhathi khona ungabonini wena ukuthi izinto azihambi kahle la. Khaya ngokho ukubona mhlawumbe isiphi isizathu esenza ukuthi umengameli mhlawumbe engenzi lokho okulindelekile kuye uma ngabe kuziwa odabeni likaNgqongqoshe uPravin Gordhan?
Phela inkinga ukuthi indlela abantu abaqokwa ngayo ukuthi babe ongqongqoshe indaba ekuyona edecide umongameli kanye nalabo abamelulekayo. So uma bebhekisisa ukuthi obani abathembayo nokuthi obani ababaningi abantu ngoba phela siyazi ukuthi kule qembu lakhe akulona ANC kuvele kuhlale kuliwa kuhlale kubaniswana nakhona. So uma ubhekisisa ukuthi awubani abantu abathemba kakhulu, impendulo ihlale iveza ukuthi ungqongqoshe uGordhan ungomunye wabantu abathemba kakhulu. Ngakho ke uma emsusa lokho kuyadinga ukuthi ngayo lo ngqongqoshe and esikwaziyo ukuthi ababaningi abantu abangakwazi ukuthi babe nalelo zinga alokuthenjwa umongameli alifake lo ngqongqoshe. Ingakho ke abona ngcono ahlale naye. Khaya, njengosomnotho mhlawumbe uthina wakho umbono mayelana nokuhlukaniswa kwe-Eskom njengoba sezizwile namahemhemu akhuluma ngo-privatization. Ngabe ubona ukuthi ungqongqoshe uPravin Gordhan mhlawumpeni kuthina kwakho ukubona noma yithini ezakhe izinhlelo mayelana nalolu daba? Leyo indaba eseyadingidwa isinqumo sathathwa iyona ANC ukuthi yamemezela kusukela ngawo 2018 ukuthi uEskom sifuna ukuhlukanisa ube inkampani ezintathu. So njengoba isinqumo sesathathwa kusho ukuthi ungqongqoshe ongenayo vele yena ayikho into asengayenza ukuthi ashintshe leso sinqumo. So naye lo ngqongqoshe kufanele aqhubeke nesinqumo esithathiwe. Into esibonile ukuthi khona lokho noma isinqumo sesathathwa sekuthatha isikhathi eside ukuthi baqale ukuthi benze lo msebenzi. Nangamanje lo msebenzi awukaqedwa okusho ukuthi mhlambe abavumelani nesinqumo engakho bethi bona ukuthi ngcono mhlambe mabethatha isikhathi eside izinto eziningi zogcina sesiyikhohliwe. Kodwa inkinga ekhona ukuthi iphathi yakhe yathatha leso sinqumo, ngakho kudingeka kulindele ukuthi leso sinqumo sigcine sesifakiwe. Khaya, siyabonga kakhulu ke ngesikhathi sakho namhlanje ekseni, sikufisele nosuku oluhle. Thank you. Lawo ke mbukele besixoxisana naye uKhaya Sithole nongusomnotho besixoxisana naye ke nje ke mayelana nodaba lokwesula ke esikhundleni sikasihlalo lapha ya okungu yena ke umpho wakwaMakwana osememezele ukuthi ke uyesula esikhundleni. Okwamanje ke mbukeli ake siqhubekele phambili nezindaba zethu zosuku. Asihlabela mgama mbukeli. Inkundla yomgaqo siseko yeyacacisa ukuba uOscar Pistorius ebekufanele ukuba anikwe ingqwalasela ngenqawule ngoMarch ka-2023 okukuza emva kokuba uPistorius esandula ukubuyela kwinkundla ephakamileyo kwiphulo lokugqibela lokutolikwa okuchanekileyo kokufaneleka kwakhe ukuba anikwe ingqawule. uPistorius ufune ukufikelela ngqo kumaphepha afakwe phambi kwenkundla ephakamileyo nokuthe kwavunyelwa ukuze kubekho incaciso komyalelo wenkundla ephakamileyo yezibheno kaNovemba ka-2017 neyamgweba iminyaka eli-13 kunye neenyanga ezintlanu ethothoza eziseleni. Awuya ku-section 73 subsection 6 paragraph A we-Correctional Services Act ka-1998 uthi uma usuhlale uhafu wesigwebo sakho unalo ilungelo lokuthi uthole i-payroll uyayi-aplayela usho ukuthi hayi makubona ukuthi uyiphethe kahle bese-ke ibhodi iyahlala i-payroll board ibone ukuthi ungayithola yini. Okubalekile ukuthi kumele kube ukuthi uhafu wesigwebo sakho usuhlalile. Ingakho-ke manje no-Oscar ubesebheka ukuthi phela ngathi uhafu sewuhlalile kodwa manje kunokudideka ukuthi uqale nini ukuhlala isigwebo sakhe. Phakathi ukuthi uhlale ngo-2016 noma ngo-2017 kaNovemba indida ibe lapho. Indaba iqala la ngo-2016 uJudge Masipa wamnika isigwebo sokuthi umgwebela umlahla ngecala le-culpable homicide, ngamanye amazwi ukubulala ngephutha hayi ngenhloso. So kwaku-2016 waseyagwetshwa wahlala. Uma isiphikisa abashushisi isinqumo sikajaji ngo-2017 November wasekuthiwa hayi kumele agwetshwele ukubulala hayi ukubulala ngephutha okuyi-culpable homicide. Kwasekuthiwa hayi usegwetshwe iminyaka eyi-13. Now umbuzo usuthi uqale nini-ke ukuhlala isigwebo sakho ukuze kubonakale ukuthi usehlala uhafu. I-SCA iqale yathi
uqale ngo-2016 ngikade egwetshelwa i-culpable homicide noma ukubulela ngephutha kanti yena phinde futhi yathi iqale ngo-2017 ngikade egwetshelwa ukubulala kwaba nokudideka-ke lapho so manje imithetho-selo usithi hayi uqale ngo-2016 hayi ngo-2017 okwenza ukuthi akwazi ukuthola i-parole ngobani ngoMarch 2023 hayi ngo-August which is August next year so usezokwazi ukuthi i-correctional services ihlale phansi njengoba besisho isikhulumi sabo ubaba singabakho nqimali ukuthi hayi bazohlala bebuke ukuthi isinqumo semthethosisekelo inkantolo sithini bese babenza isinqumo-ke engicabanga ukuthi ngeke kuphele lo nyaka engayitholanga i-parole. eGaza iqela lomkhosi iHamas likhuphe isilumkiso sokubulala umthinja waseSirayeli rhoqo xa amaSirayeli eqhushumbisa amakhaya asePalestine. Ngelo buqubayo sele busube imiphefumlo engaphaya kwe-1,500 izipeno ziyaqhubeka ukuze kupheliswe umlo nokhuseleko lwabemi. Ngaphambi kokuba niphume makubukeli niye kwindawo ngendawo qinisekani into yokubana nixhobisekile kwisimo sezulu rhabula ningafinci. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele kwinkqubo-ndaba yakho eqaqambisa ulwimi lwemveli ulihaye kanti ngokumbukeli singena kwisiqendu sethu seza kwantu. Ama-Afrika ke bebesoloko besebenzisa umculo wesintu kunye nomdaniso ukubhiyozela imisitho ethile. Umdaniso ke udlala indima eyinxalenye yeenkcubeko ezininzi zaseMzantsi Afrika nanjengokuba ke usetyenziswa ukubonakaliswa kolonwabo ukubhiyozelwa ke nokunye okuninzi. Ngoku ke siza kuthetha nabadanisi besintu uLusanda Madikane kunye noAbulele Jebesa nabazawuthi ke basixhentsele basixelele ke mbukeli into yokubana kutheni kubalulekile ukuba bakhuthaze ukwenza umdaniso wenkcubeko nomculo. Bahle bagqamgqam bambejembeje masinibulise sinamtyele ekhaya Jikelele naze nabahle. Inkosi kubulela thina ningomabani yazi umuntu xa inxibe isiXhosa ndiyamthanda ndiyafuna nokwazi isiduko sakhe ungumabani. Ndimambamba makelo mathangana umbombo ubhodlenza ucaleka. Alala! Wena? Ndedle mampulana mamnqaba undimanda ngamtshona ukhanju nondiza ubhangisa benguni ngentololwane. Isihlahla sesundu sithi sigawulo sibe sihluma umthontsingela lapha phezu komlanjana umdumbi. Umlamba uwelo lazintaka zethu ngoba sina zinamaphiko. Alala, sicamagusha nakwizihlwele nihamba nazo. Siyabulela. Ningabadanisi besintu, ningatsho nje nisixelele ngomsebenzi wenu wokuba nidanisa uqale phi nikhuthazwe yintoni kuba ngoku kukho amapiano nina nakhetha into yokubana nidanisa umdaniso wesintu iqale phi yonke lento? Uthando
lo mculo wesintu nomxhenzo wesintu lisukele ekubeni sisazile sikhangele ukuthi nabethu sazazi laphinde kwelamicala lakhuthazwa kakhulu zizifundo endizenzayo esikolweni so i-research yam ndenza i-African music apho endisetha i-record straight ngakhona you know online kuba khona le controversy yokuba struggle songs are inciting violence so sizama ukususa loo nto kuba kuxelela abantu uba umculo wesintu is not inciting violence kodwa xa sicula sube siconnecta nabantu abadala bakuthi ngoba umculo usuke emva mandulo so thina njengoba usazi zazibuza nawe into yoba kutheni singakhange sikhethe amapiano ngoba uyabona as one of the songs esizayidlala ngoku xa senza lo mculo izingoma ongasoze uzibone zithopisha ku-charts ngoba zithatha ngoba hayi ngumculo o-backward ngumculo angamelanga into yobana ubekelwe endaweni ngoba ngumculo wamaqaba kodwa ke sithi thina singala maqaba singawo siyile nje esikolweni kodwa lo mculo kumele siwuphakamise ngoba kaloku lo mculo ububuthina bethu wow hayi niyalazi ibalibelenu ndifuna ukuza kuwe because uthethe ebalulekileyo kuba mhlawumbe njengoko ningabadanisi bomculo nengoma enizayixhentsela emveni kwexesha ingoma mhlawumbe enyevulelwayo ejongelwa phansi ungathi mhlawumbe sesilapha singama-Afrika apho sizawujongela izinto zethu phansi sizinyevulele kukhale nyonini yintoni le esasiphukula yiyo salahla ubuthina bethu salahla imbo yethu ngophoyana ngoke ngoxa ngabana sixhensa sibuyisela ubuntu bethu singama-Afrika ndiyabona into yobana nimbejembeje nithe qhakamfu nentsimbi ungathi mhlawumbe nesinxibo senu kananjalo nihamba nibetha ngezikatshiwo into ethi ngenene le minyanya nithetha ngayo niqhagamshelana nayo ndiyathanda ke ngoku ukuza kumba wesinxibo from izikhakha ezi i-beats nokuhamba ngenyawo ingaba kunefuthe liphi xa kuziwa kumxhentso wesintu kaloku awukwazi ukuxhenza ungakange uyifake intsimbi ngoba intsimbi symbolizer abo bedlulayo uyazibona nee-colors sometimes asifani kodwa ke mna le ndiyinxibileyo ikhala namhlanje yeyehombo zikhona ke ii-colors ezahlukileyo kodwa ke awukwazi ntoba futhi ungaphinde usifake isinxibo sesintu xa kanti uzawuxhenza umculo wesintu ngoba kaloku le nto xhumanisa nomakhulu wakho osewadlulayo ngoba yonke lento esiyinxiba namhlanje we've inherited it from them nempempe itsho khona iyatsho igwijo kaloku thina singabantu bengulo singabantu bengoma xa ngabana sixhensa siyaxhumana xa sikhalisa impempe sixhumana nabo singabantu besingqi ungabona ndifaka amanqashela funeke ukhale xa ndixhensa ufaka ndivakale sandi ingathi uzothi gagagaga qhekeke apha uphahla lwethu lekhaya jikelele funeke qiniseke into yokubana zibophelekile siyanibona phaa kumaqonga kaTikTok and ndiyayithanda into eniyenzileyo kuba nithe nathi nam xa ndijonga amagama wenu ndanibona phaa kuTikTok uba nisebenzisa iqonga likaTikTok ukuqaqambisa le nkcubeko okanye le ngqilikithi yenkcubeko yethu ungathi mhlawumbe injani i-reception because siyazi uTikTok into yobana usebenzisa kakhulu ngabantu abatsha niyaxhensa phaa ndibona nalapha ebusweni bajonga nitshintshila nihleki nehlekisayo ingathi injani i-reception bathina abantu xa benibona nixhensa kuba akuvamanga ingapha mhlawumbe nani nenza i-dance challenges zenu apho abantu mhlawumbe banijuwethe ku-TikTok i-reception yethu I mean our audience i-response yabo to umculo nomxhenzo esiwenzayo ibenhle kakhulu nathi iyasimangaza ngoba ivideo yethu yokuqala I think iyafikela ko-14,000 within a week and besinga-understand why and then we tried into yoba hayi nathi masingene kule nto ikhoyo mani sike sithi mapiyonanyana sabamba abayithandi le nto siyenzayo bafuna le you know why because ayenziwa inqabile ngoba kaloku thina singabantu abatsha asisazingci ngobuthina bethu ngezinto zethu so now xa sisizisa lo mculo ngumculo obakhumbuzembo uzawuzibona ezinye iikhomenti zabo ndikhumbula ndisakhula ndikhumbula umakhulu ndikhumbula umalume ndikhumbuza ekhaya mani ngoba lo mculo ubakhumbuza ekhaya so anything esiyifakayo engadibanisanga ne-traditional dance abayamkeli so sesamkele nje kuba lubizo lwethu lokuba sibaxhentsise sibafundise sibonwabise wow usathetha ngokufundisa kananjalo kuba kaloku xa uthi uyajonga umculo uzofumanisa into yobana unembali etyebileyo usuka kumakhulu umakhulu afundisa umama afundisa abantwana ibe yi-generational wealth yekhaya and ndiyathanda into yobana nisithele thuphe nge-dances ezahlukileyo mhlambe kwaXhosa kuba siyazi into yobana khona abatyityimbayo kukho umnqungo zahlukile nje khanisithele nje thuphe nisinabele
Ukunabisa oko singamaXhosa asohlukile. Kukhona amampondo, kukhona abathembu, kukhona amabomvane. Umzekelo, ababomvane anxiba intsimbi enyembe, ehobe, emhlophe. Abathembu banxiba intsimbi emhlophe, ehobe, ebomvu. Amampondo anxiba intsimbi ehobe, emhlophe. Amampondo xa exhentsayo ayasina. Amabomvane enza umqambo. Abathembu bona bayaxhentsa nabo abasini. Sohluke kanjalo singamaXhosa. Nina nifolisha andaphi kuba thina sikhotshe imfene lengaku. Folisha amabomvane thina. Oh nenza ntoni ke nina? Siyaqampa siphinde sixhenxe. Hey ansabawela unibona xa ligampa. And ndifuna ukuza kuwe because uye wabalisa into yokubana ude wabe kanti wenza i-honors zakho, I think, which is a beautiful thing. Ungathi mhlambe izifundo zakho zikuncedisa njani, uintegrate njani mhlambe kwezi zifundo zakho nalento uyenzayo otsho into bana lubizo lwakho? Iyandikhuthaza kakhulu into yokuba ndixhenze iphinde ndibe nothando le-traditional or African music ngoba you know you must make an argument and argument yakho kumele ivakale. So kwelami icala endincedise kakhulu into yoba ndizazi ubumna bam because I cannot argue ndithi a struggle song does not incite violence. Mna ndibe ndingayazi i-struggle song uba yaqalwa ngubani ngoba lo mculo xa sibuyele emva kuthiwa waqalwa ngookhokho bethu xa babecinezelekile bengakwazi uvoice out uba asiyithandi le nto kuthiwa apho kule nto babeyenza ke you know elaa xesha ke lengcinezelo so babethi bavakalisa izimvo zabo nendlela abaziva ngayo ngokuthi bacule. So that's when ke ngoku nam ndikwazile nam ukuthi no, I can argue uba lo mculo lona does not incite violence. It does not mean any harm, but yengabantu nje babevakalisa imvakalelo zabo about the system or regarding the system ngela xesha. Yes. And asikwazi uyibalekela into kubana ngoku sikwixesha langoku bathi the 21st century njengokuba ke nidanisa ndiyathanda into bana nichaphazela into bana kuyabonakala ngoku into bana umculo wesintu uyachallengewa lixesha langoku apho sibona into bana uyareducewa kuzawuxhentswa kuphela mhlambe xa kunemibhiyozo okanye xa kunentsuku ezifana no Heritage Day. That's when abantu mhlambe bezoqaqambisa babonise lenkcubeko yomxhentso. Ungathi mhlambe nina njengokuba ningabantu abatsha ningabakhuthaza nithini ogqabeni kuba kuvamanga ukubona abantu abaselula beququzelela ukuzazi imvelaphi yabo namasiko ukukhuthaza nje abantu abatsha balingana nani ningathini so that lento ibe yi-lifestyle ibe into yemihla ngemihla njengoko nina nisenza? Ndifuna uqala ngawe. Ukukhuthaza abantu abatsha funeke siyazi okokuqala singama-Afrika asembo. Funeka angasilahle imbo yethu ngophoyana ngoba kaloku xa sisenza lento sixhumana nookhokho bethu, sixhumana namathamba amhlophe. Sifuneke sihambe nayo ke lento apho sikhoyo siyiphile ngaphakathi kuthi ngoba bubuthina bethu singayilahli. Uthi singayilahli. Abantu xa befuna ingaba mhlambe niyabaxhentsela abantu njengokuba nizile nazaphe ekhaya Jikelele niyabaxhentsela abantu? Hayi siyabaxhentsela abantu xa befuna. Nifumaneka phi? Siyafumaneka ku-TikTok @mlaphikazi, ku-Facebook Lusanda Nozizwe Madikane na ku-TikTok Sanda Nozizwe Madikane. On Instagram. Ndiyaqonda into yokubana ekuhambeni kwexesha xa siyiqwela siyiqongqotha inkqubo yethu nizasichansela. Ndifuna nje nibarhalise kancinci noba nje 3 seconds. Noba nithe kancinci nje babone uba hey hayi nawe yenza tshini wena. Yeah ke masibambe ngazibini sibulele ngokubani isindwendwele siphezama intsimbi. Yes. Yes. Mazize. Masibambe ngazibini Ekhaya Jikelele kuluvuyo into yokubana sibona abantu abatsha bezidla ngesintu sabo bexhensa njengoko nathi sinasi isiqendu sezakwantu apha ekhaya. Kwaye ke sinqwenela okuhle kodwa amathamba amhlophe anikhanyisela kwindlela zenu zonke siyabulela kakhulu. Right imbukeliwe Ekhaya Jikelele abo ke besithetha nabo ngabo kaloku bazishilo besithi sinaye uLusanda Madikane kunye noAbulele Jebesa besixelela banzi kaloku ngomculo wabo nangendlela badanisa ngayo njengoko ubona mbukeli into yokubana sikwelinye ixesha ngoku bathi 21st century kodwa kuhle kakhulu ukubona abantu abatsha bezidla kwaye bezityanda igila ngenkcubeko yabo. Uqiniseka mbukeli into yokubana ugqusha lazi kuba pha ekuhambeni kwexesha bazawusixhentsela. Hey andisabaweli masithi ke qhwi pha evenkileni ungayindawo wena ubukele Ekhaya Jikelele.
Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele. uBridget Mvelase ke wazalelwa kwiphondo lase-KZN eLadysmith akanambali yezemfundo. Sephelile ke ngokuluka umsebenzi wezandla ubomi bakhe bonke. Ubuchule ke bobugcisa wabufundiswa ngumama wakhe uWinnie Thungo. Kwaye zange afundise yena kuphela, wafundisa uninzi lwabantu pha eLadysmith. uBridget ke Mvelase ngumzali ozikhulisela yedwa abantwana ababini nongumakhulu wentombazana encinci. Umama wakhe ke uWinnie Thungo waye wagula ngenxa yengxaki ze-COVID, nto leyo ke eyakhokhela ekubeni uBridget alawule ngokupheleleyo iproject. uBridget ke ulapha estudio ukuze asibonise umsebenzi wakhe omhle wokuluka ngezandla zakhe. Masikubulise sikwamkele Bridget enkqubeni yethu ekhaya Jikelele. Waze wamhle umsebenzi wakho zenawo apha. Ngiyabonga kakhulu sisi ukuthi nibumeme namhlanje nizoba ingxenye yestudio sakho ikhaya Jikelele. Sibulela kakhulu. Lo msebenzi wenzayo zange uye lesikolweni, into engqina into bana noko yazi into xa uyiphiwe uyiphiwe. Uziva njani nje ngokubona umsebenzi wakho? Ngizizwa ngibaluleke kakhulu. Ngizizwa ngimkhulu, especially ukuthi umsebenzi wami uze namhlanje ungiholele endaweni ezinjengalezi because angizange ngicabanga ukuthi ngafika endaweni nje. Siyaqonda into bana ngexesha le-COVID kulapho abantu abaninzi balahlekelwa yimisebenzi, abanye bagula, kwakukubi nje kakhulu. Singathi into bana kwakuyi-massive shift engaphaya. Wena waqala le project, ungathi wena mhlawumbe ukuqala le project especially during elaa xesha le-COVID, ungathi zeziphi mhlawumbe ii-challenges owathi wajongana nazo kodwa wakwazi ukuziphumeza kuba namhlanje umile uthe nkqi? Masilungisela ke sithando sami, i-COVID ifike i-project imile already. Wathatha intambo. Ngathatha intambo after i-COVID, after umama ke engasakhona ukuthi yena aqhubeke ngenxa yokuthi uphazamisekile by i-COVID. Yes. Kwaba njani ukuthatha over especially during that time ye-COVID because abantu abaninzi babehlele ezindlini ngapha funeke umarketile, kwakunjani ukuqhubeka nayo at that time ye-COVID? Akuzange kwabalula, akuzange kwenzeka, kodwa ngokwethemba thina abantu abamnyama asiveli nje silahlela ithawula. Singabantu abalwayo empilweni, so ke siyayiphusha, by all means, kodwa ke siyabonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi iye yaphazamiseka there and there kodwa naku sisamile. Yes. Sisamile njalo usilwa yathi qine project yamanina izama nawe women's project. Khawusitye bisele ngayo. Izama nawe women's project i-project le eyaqala ke umama uma qala efundisa abomama and inomlando ojulile. Izama nawe women's project. Umama wami is a spiritual person. So wahamba ekufikeni kwakhe bekune group yabesuthu eKZN baba flooded from town. Then baba moved to a rural area yethu whereby my mom went preaching to them. So as they were preaching wathola ke benza lento. So this idea is actually from abesuthu where she got it. Wow. Then from there she took it into the whole village. Then ya spread until here it is now. Hey, uqanduva lwakho luseninzi xa umama wakho wenza inyathelo elikhulu kangaka. Wena xa ujongile lishishini ulenzayo plus ujonge ne-future taking over from ilegacy kamama, ungathi mhlawumbe ikamva leshishini limephi? Ikamva leshishini ke sithando sami selime gim. Lime phezu kwami, but ekumeni kwalo ke as a young person phambili it will go. Soldier on. Yes. Njengoko sibona phetafileni kuba ndiye ndazibuza into bana xa kuthiwa uzaweluka uqala njani, usebenzise ntoni, and khawusinabisele ngalombono osuwubonayo phetafileni. Ngiphethe le as display. Yes. This part hanging wire
lo wonke umuntu ayisebenzisa for i-washing. Then it's covered ngama-telephone wires. The idea was from Telkom and Eskom. But then since into nento mangabe umuntu naye isebenzisa revelation ekuye, this is our way. Yeah, revelation and nangendlela ke esifundiswe ngayo thina. And speaking of revelation, uyawachaza into yobana umama wakho ibingumuntu womoya, nawe kananjalo ungazibiza uthi ungumuntu kaThixo. Ungathi mhlambe loo nto ukusebenzela njani kwishishini lakho? Yona ke inako ukufuna uku-overtake because mawuza estandeni sami ile sandleni iBhayibheli etafuleni and ayifihleki. Ayifihleki. So kuthatha ixesha lingakanani ba wenze le miboniso because ndiyabona into yobana ii-sizes zakhona azifani, kukho ezinkulu, kukho ezincinane. Ungathi mhlambe kukuthatha ixesha lingakanani mhlambe le ndiyiphetheyo? Leo iphethe will take about a week or two, depending again with speed of a person that's making one. The fastest will be a week if umuntu seka professional enough. Oh, a week. And mhlambe because ndiyaqonda into yobana awusebenzi wedwa, bakhona abantu obaqashileyo abakwazi ukuthi benze mhlambe xa ungekho. Not necessarily engibaqashile, but since it's a women's project, okay, sihamba, we move together. So whether ngiyenza or angiyenzi, but business is not affected. Yes. Sibona nemibala eyahlukileyo, ndikhalela ukwazi into yobana xa kuziwa kwi-color coordination kuba ndiyabona bana umixile ezinye zizi-colors ezi-neutral, ezinye ziye zabhanyabhanya. So xa kuziwa mhlawumbe ekumixeni ii-colors uyikhetha njani yonke loo nto? And for umuntu obukele ekhaya uqonda uba okay, wow kwaze kwakuhle, ingaba mhlambe oku kusetyenziswa phi? Omnye ke angachoose ukuthi uzoyisebenzisa as a fruit bowl. Omunye will prefer it ehenge bondeni. Omunye angayibeka nje etafuleni on its own, iyazihlalela net kanjalo, ibe empty. It needs no disturbance, ibe yiyo nje. Is complementa yona ngokwayo. Nabantu ke xa bethi bayakufuna bakulandela phi mhlambe befuna ukuxhasa elishishini, abanye ke mhlambe bafuna bayinxalenye yezi project unazo? Abafuna ukungithinta ngiyatholakala ku Facebook as Zamanawe Women's Project. My name may not appear there as Bridget Mvelase, but whatever contact you get there is of figure give me because it's people whom we selected. Okay. Yes. And sikhona ke mawungena again ku Facebook, then uzothola a whole lot more information. However, I also have telephone numbers, which is direct manje. It will be 078 166 8319. Bridget, masibulele ngexesha lakho kwaye sikunqwenelele okuhle kodwa kumsebenzi owenzayo. Inkosi kakhulu sithando sami. Right, mbukeli we-Ekhaya Jikelele lo ke besithetha naye nguye uBridget Mvelase ethetha nathi ke ngomsebenzi wakhe omhle wokuluka. Usabukele i-Ekhaya Jikelele, masithi qhwi evenkileni sibhatala amatyala, siyabuya ngekudala.
Siphinde sikwamukele ke mbukeli lapha ekhaya jikelele seze safika ke leso sikhathi sama trends kanti ke namhlanje ama trends esinawo umbukeli mabili ithi #Dr.Matthew kanti ke esibili ithi #Israel under attack. Ake sibheke i-hashtag yokuqala ke oku #Dr.Matthew. Phela umbukeli ke inyuvesi yaseVets ithi ayinalo irekhodi elikhomba ukuthi odume inkundleni zezokuxhumana eTikTok wafunda kulesi sikhungo wenza iziqu zobudokotela lowo ke uMatthew Lani. uLani ke uthi kunamabanga adluliswa ku ngesikhathi safunda esikoleni okwamenza ke waphothula iziqu zobudokotela esanda kungena eminyakeni yama-20 ubudala. Kepha ke cha isikhungo semfundo ephakeme iVets University ithi nje hawu lutho akekho nje umfundo njengaloyo owakwaba khona kulesi sikhungo. Ake sizwe ukuthi abantu baphefumule bathini lapha ku x.com. Ngiyazi ukuthi ezinye inkundla zokuxhumana impela hayi bezimatasa ikhuluma ngaye umlisa lo. Uamukelani uthi this fake doctor demonstrates the fake lifestyles of South Africans. That is why fake prophets like Bushiri Lukau are getting rich at the expense of South Africans. Uamkelani ke uthi ke lo dokotela womgunyathi uyatshengisa nje ukuthi bangakanani abantu abaphila impilo okuyeyomgunyathi. Useyababala ke laba ke acabanga ukuthi nabo baphila impilo yobgunyathi. Ake sibone ke omunye umsebenzisi ka x.com ukuthi yena uPaul wathini mayelana nodaba luka Dr. Matthew. Umntungambulazi uthi why you still referencing to this Matthew scammer as a doctor? Uyabuza ngempela ukuthi nalokho nikhuluma ngalomuntu lokho nithi Dr. Matthew kanjani manje ngoba phela sekuvelile ukuthi akasiyo udokotela. Asibone omunye umbukeli ukuthi yena uPaul uthini uRofiwa Rams yena uthi so he doesn't have matric but become a doctor. Does he even understand the importance of matric at university entrance or in life generally? uRofiwa kuyabuza ukuthi akanaso ngisho nesitifiketi sikamatikuletsheni kodwa uthi wangena enyuvesi yaseVets uyaqondisisa kodwa ukubaluleka kwesitifiketi sakametric ukuthi uzokwazi ukuthi ungene noma ngabe kuyiphi ke inyuvesi nje ke. Hayi ke cha bayaphefumula abantu ngoDr. Matthew ke lo oyibiza ngoDr. Matthew lapha yana kakhulukazi ko TikTok na kuzo ke ezinye izinkundla zokuxhumana. Uma ngabe singena kwi-hashtag yethu yesibili ke mbukeli i-hashtag yethu yesibili it's #Israel under attack. Ake sizwe ukuthi ke abasebenzisi baka x.com baphefumule bathini. Baphefumulile ke babukeli mayelana nodaba luka #Israel under attack. Phela mbukeli ngomgqibelo umbutho wezokuvikela ngithi lapha ePalestine uqale ke ukuhlasela kanzima ukusuka eGaza kubhekwe kwaIsrael. Iqembu leyihonga kokuyiHamas iyona ke evele yathatha ikhali yahlasela yabulala abantu abangaphezulu kwamakhulu ayi-7. Mbukeli sibonile ke futhi kwezinye indawo kuleli qembu linqamula ngisho namanzi linqamula ugesi ukuze ungezukwazi ukuthi ufinyelele ke lapha yana okuyinkinga. Kuthiwa futhi kunabanye bebese concertini lapha kwaIsrael obese kutholakala ke idumbu zabo. Ake sizwe ukuthi ke zithini izimvo zabantu mayelana nodaba kaIsrael under attack. Dr. Kwame uthi I personally don't believe Israel has a right to exist. You can't just get up and displace almost 1 million locals from their homes just because your religious book says your ancestors lived on that land 2,000 plus years ago. Ake sizwe omunye ukuthi uthini yena. PMA uthi yena this needs to be visible to all. These are actions of terrorists, not a willing partner of peace. They want blood, Jewish or non-Jewish. If you're not like them or for their cause, you are to be treated like this. The world needs to know #Israel under attack. Eyokugcina ke mbukeli ithi everyone who believes that Hamas is doing nothing wrong with Israeli people should also be considered as terrorists. Uathuli yasho ukuthi ke wonke lo muntu okholwa ukuthi ke leli qembu iHamas akukho okubi elikwenzayo ebantwini naye lo muntu loyo kushuthi nje akayibone nje ukuthi naye uyiphekula. So abamba lapho ke ama trends bese kuphathele wona namhlanje mbukeli siphinde nje futhi silibambe lapho nohlelo lethu bese kuphathele lona namhlanje kulesibili ekseni kodwa siyathembisa ke mbukeli ukuthi kusasa ekseni lizothi nje malishaya ihora lesithupha so bese sikhona ke la eLehigh kanjalo nalapha ya ku SABC Plus. Ngakho ke mbukeli ungalenzi ke iphutha lokuthi ungathameli kanye nathi sibonga kakhulu ngokuthi ke nihlanganyele kanye nathi ngazo zonke ikhathi. Madlongs khona sakusho babukeli. Hayi siyabashiya babukeli nengoma abaxhensi sele benqangile kamnandi.
Mbukeli-ke sikushiya hayi nje wedwa uhamba ulinosi, sikushiya-ke nabadansi abashaya umdanso wesintu, ingoma yesiXhosa. Yes, your mother, that's it,